Hay dilberi, vay dilberi, hay naziki, vay esmeri. رودم بنگول او یک دنگین قوی یه موزیکا کردیه خودی دنگه کی گر و برقیه رودم و دما هنوی گودارید کن بهناوه درد که او هم موزیکا گلریا کردی پکتینه و هم جیب خواه گوتنه سترانان دنویسینه و موزیکا وان چید که هر وقت کارین خوده جهد ده برهمین دنگ بیجیه که ده چاندا کردی ده خودی دیروکه که بحزاران ساله لبله اف کارو برهمن وی هما بجارکی در نکتنه هوله هلبت وی کد و تکوشینه که گران دایش بو کار بخوابگیهنه آستا خویا ویگا بتایبتید سالین نوتی ده فشاره که مزن هبویل سر چند زمان کردان و اوجی پارا خوش وی فشاره ستاندیه لی تجاران دوج موزیک و زمان خو برنه دایه و با آزویری خدای کار خو و او بردوام کریه رودم به اصل خوش موشیه و استانبول دجی گلو هنرمنده مکینگه و چوا دست موزیک کریه ورن امجوی گهداری بکن از رودم بینگل باب من جزیره دیا من جموشه از الموشهش دایک بوم tabi zarokatiya xada belki bir klişe de zarokatiya xada haya iro strand bejim destremi le mixabet zarokati da kurdines ne destranın jiber ku hem de dibistane da dixwastin ku zmani Tirki û çanda Tirki li ber çavê me gelekî biha û em bêjin bi qedr û bi rûmet bidin nîşan li ber çavê me şirîn dikirin û her hal ziman jî li me qedexe dikirin ji ber ku em xwe mêla xwe bidin ser Tirki ser çanda Tirki tabi wextê me de müzîka Kurdî jî qedexe bû bandê Kurdî mesela قدخه کرد نتیجتن که صعب کرنا وان بانتا برهفت کرن. ما امرمش باشیه نازو 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 لنازی نازوش بغده چویی رودا موسا باورد که موزیکا کردی گلکی دولمنده لبلش بر سدمین پولیتیک او دبن فشارک گراندمایه دبیجت سالن هشته و نوتی ده گلک ناوین بر بچاو موزیکا me talan kirine û stranên gelerîş Kurdî bo Tirkî wergerandine û wêran kirine. Li navenda çanda Mezopotamya xwe tevlî doza çandî kiriye ku ji bo wî wateyeke wê ya girîng heye. Ji bandora xeteriya pandemiyê wek gelek muzîkjenan wî jî para xwe wergirtiye. Ji bo bikar beş aliyê aboriyê ve şpiya bimîne ew jî car caran muzîkjeniya keştiyan dike û bi stranên Kurdî û Tirkî konsertên piçûk dide Stenbolyan. Li Stenbolê ji xwe ziman jî têk çû ciyê ku ez hatim li nav wan mam li wan bûm mêvan sekînim dîsa jî eqrebayê me bûn lêbelê yani bi 20 salan e li Stenbolin çand û axaftin û em bêjin adetên Kurdî ji bîr kirine. Cara yekemîn me bi mesela komê ku li Neçemê navenda çanda Mezopotamya li wê derê albüm çêkirbûn me bi wan mesela Kurdî ez li Kurdî vegeriyam. Hevalekî me hebû diçû dihat ew min birê çend heb şahiya piştê ku me bir şahiya şûn ve min şivan godarî dikir şivan perver ji xwe şivan perver gelekî moda bû gelekî em bêjin popüler bû li her derê ji ber ku qedexe bû jî bandî wî dibin destera gelekî diçûn dihatin vegeriyan yani bi navenda çanda Mezopotamya serdemekî nû di çand hunera Kurdî de dest pê kir piştê wî hevalê ku bir çend şahiya wan godarî kir temaşe kir gelek li min tesîr kir eşqekî di nav dilê me da çêbû pêra min dest bi Kurdî kir dema stranên xwe dibêje mîna ku ji hiş ve diçe û we jî bixwara dibe diyar û welatên dûr û cuda ew yek nûnerê muzîka Kurdî ye ku berhemên resen û gelerî pêktîne dema hûn lê guhdarî dikin mîna ku mirov bixwara dibe welatê feqiyê Teyran û Ehmedê Xaniyan hêja Bado Rûdaw Stenbol Biskî were govendî
خبهشش هر دو ملا های بسکی وره